Svako ko ima dobru ideju i snažan tekst, on na kraju snimi taj film, pod bilo kakvim uslovima, s parama ili bez njih. Ja živim od projekata. Meni svi životni projekti, bilo da je riječ o kinematografiji, bilo da je riječ o jednoj operi koju sam radio, odnosno muziklu, bilo da je riječ o koncertima, to je možda i najizraženija djelatnost u posljednjih 15 godina. Ali to jeste u stvari jedan, kako bih rekao, religiozni put. U umjetničkom dijelu ili u bilo kojem projektu kojeg sam ja radio ili pokušavao da završim, a sve sam ih završio, je zapravo bila ta vrsta potrage. Pa su svi ti projekti moji bili nešto od čega sam ja živio, ali nisam mnogo mario za novac, nego sam ga trošio uglavnom financirajući vlastite pothvate. Pa tako i posljednji film koji je trajao 4 godine, po produkciji koja je investirala, on ne bi trajao ni godinu dana, a kamoli 4. Uglavnom, ja sam taj krug zatvarao zadovoljavajući te iskrene umjetničke pobude. Uključujući ova dva gradića koji stoje na jednom vrlo osjetljivom području, na području gdje se krvlju plaćalo ono što ja plaćam vlastitom kožom, odnosno težinom izvođenja tih pothvata. Sav profit od ove firme plus negativno stanje je izvedeno za ovu godinu zbog finansiranja tog filma. Ali to su već viši stadiji raspolaganja sredstvima. Međutim, ono što je moja poruka ili što je, rekao bi, postojeća istina. Svako ko ima dobru ideju i snažan tekst, on na kraju snimi taj film, pod bilo kakvim uslovima, s parama ili bez njih. Pa onda film ispadne genijalan ili srednje dobar ili čak ne uspije. Ali uvijek se to snimi, posebno u ovim uslovima gdje je tehnologija olakšala put do tog konačnog rezultata.